Kanguhereze ikaze aho uherereye hose haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Uyu mwanya tukaba tugiye kurebera hamwe amateka y'ubuzima bwose bwa Kapiteni Ian Kagame, usigaye uri mu basirikare badasanzwe mu ngabo z'u Rwanda. Uyu Ian Kagame ni umwe mu basirikare rwose bafite izina rihambaye hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Umwitozo afite wa gisirikare ntabwo yawigiye hano mu gihugu cy'u Rwanda, kubera yuko yize mu ishuri riherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariryo bita Royal Academy Sandhurst. Ishuri uyu Ian Kagame yizemo ni naryo rwose murumuna wiwe aherutse gusozamo ariwe Brian Kagame. Ishuri rifite ibigwi rihambaye rwose ritoza abasirikare b'ibwami, niryo uyu Ian Kagame yizemo. Uyu mwanya rwose uyu Ian Kagame akaba ari umwe mu basirikare bafite izina rihambaye cyane hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Wakibaza uyu Ian Kagame ni muntu ki? Ubusanzwe yavutse ryari, ku itariki zingahe, ko ari umwana wa gatatu wa nyakubahwa Paul Kagame, akaba ari mu gisirikare, afite irihe peta k'ubu ngubu? Uyu mwanya turi mu mwaka wa 2025. Umunsi twakoze iyi video hari ku itariki 16 ku isaha y'isaa moya. Nibwo tugiye kubarebera ubuzima bw'uyu musore Ian Kagame ni muntu ki. Byose ugiye gusobanukirwa akantu ku kandi. Uyu Ian Kagame ni umwana wa gatatu mu muryango w'abana bane, nabo turaza kubakubwira muri iki kiganiro cyacu twaguteguriye. Mbere na mbere, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, nguhaye ikaze rwose urakisange. Gusabe gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye, kugira ngo uzajye ubasha no kubona amakuru y'indobanure tuba twabashije kubashakira, kugira munamenye ubuzima bw'abantu, amateka yabo. Uyu Ian Kagame ni umusirikare mu ngabo z'u Rwanda mu gitasi cy'abarinda abayobozi bakuru b'ibihugu cyangwa se abo twita abajepe. Kapiteni Ian Kagame, umusirikare ntagereranywa mu ngabo z'u Rwanda, akaba umuhungu wa gatatu wa Perezida Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame Nyiramongi Kagame. Iri zina kizigenza ryahawe Ian Kagame arikomora ku mukurambere we. Uwo mukurambere wakibaza ni uwuhe? Ku ruhande rwa se Paul Kagame ni sekuru wa Chief Kigenza. Ian Kagame yavukiye i Kigali mu Rwanda ku itariki 18 Gashyantare 1997. Akurira mu muryango w'abantu bahisemo guhora mu ruhando rwa politiki. Uyu Ian Kagame rwose nawe kuri uyu mwanya akaba ari umwe mu banyapolitike bakomeye hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, mu basirikare b'indobanure barinda umukuru w'igihugu. Buri hantu hose se agiye kujya Paul Kagame, mbere y'uko abasha kuhagera, ajya kuhagera rwose umwana wiwe yabashije kureba nimba ibintu biri ku murongo akantu ku kandi, kugira hataza kugira ikibazo kiri buze kuhavuka cy'umutekano mukeya, kikaba cyateza rwose ikibazo ahantu. Uyu Ian Kagame rwose niwe ubanza gukontorora aho ise agiye kuba yajya. Uyu Ian Kagame wasoje amashuri ya gisirikare mu ishuri riherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Royal Academy Sandhurst. Ishuri rifite ibigwi bihambaye rwose ritoza abasirikare b'ibwami, niryo uyu muhungu wa nyakubahwa Paul Kagame yizemo. Kuri uyu munsi nawe rwose kuba yaryizemo bimuhesha akazi keza cyane. Uyu mwana wa Kagame ni mwene Paul Kagame na Jeannette Kagame, aho Paul Kagame ari umuhungu wa Deogratias Rutangabwa, mwene Kampayana ka Chief Kigenza cya Rwakagara rwa Gaga, ndetse rwa Mutazintara wa Gasonga, wa Mukara ya Kerimara cyangwa se Mucuzi wa Nyantambana, wa Bugiranda bwa Ngongo cyangwa se Ngoga wa Gihinira cya Makara ya Ndiga ya Gahutu ya Serwaga rwa Mututsi. Nyina ni Astire Businda, akaba umukobwa wa Forudada Kanamugire Rwene Bugingo rwa Mbabarira cyangwa se Mbabariya wa Mushikiza wa Semugaza wa Kigeri
rwa gatatu Ndabarasa umwami w'u Rwanda mama wa Anne Kagame ari Jeannette Nyiramongi Kagame ni umukobwa w'umutware Leonardo Murefu mwene Rwabuginagabiga watwaye igitega muri shiferi y'ubufundi akaba yari komokaga mu nzu y'abanyiginya bayikomokamo mw'uwo mwaka rwose. Urumva yuko uyu muryango Anne Kagame akomokamo ni umuryango w'ibigwi bihambaye, umuryango ukomeye cyane, umuryango ufite amateka menshi cyane. Uyu Anne Kagame kuri uyu mwanya rwose ni kapiteni, ni umwe mu basirikare b'indobanure nk'uko nabikubwiye dutangira ikiganiro barinda umukuru w'igihugu. Uyu Anne Kagame avuga yuko yiteguye gukorera igihugu cyiwe aricyo cy'u Rwanda mu myaka yose ari ku isi ndetse n'iyo azahamara. Avuga yuko nta kabuza, nta kintu na kimwe kizatuma adakorera igihugu cyiwe cy'u Rwanda. Avuga yuko yiteguye kuba yakora buri kimwe kubw'igihugu cyiwe, akabona buri muturage wese rwose araryamye kandi ariseguye, arasinziriye nta kibazo cy'impungenge cy'umutekano mukeya. Avuga yuko kuba Imana yaramuhaye ubushobozi n'imbaraga atagomba kubikoresha abangamira abandi, ahubwo agomba kubikoresha kugira azanire buri umwe wese umutekano. Anne Kagame umusirikare rwose ufite izina rihambaye, umusirikare ufite umwitozo ntagereranywa ndashidikanywaho, na n'uyu munsi ni umwe mu basirikare bakunzwe hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda n'abatari bakeya. Ese biterwa n'iki kugira uyu Anne Kagame akundwe rwose hano mu Rwanda kandi abe ari umusirikare ndashidikanywaho? Umuhungu wa nyakubahwa perezida Paul Kagame, Anne Kagame. Uyu Anne Kagame kuko nabikubwiye akomoka mu muryango w'abana bane. Umwana wa mbere wa nyakubahwa Paul Kagame n'uwo bita Cyomoro Kagame, uwa kabiri n'uwo bita Ange Kagame, gatatu ni uyu Anne Kagame, kane ni Brian Kagame umuhungu wa nyakubahwa Paul Kagame. Uyu mwana Anne Kagame ni umusirikare rwose ukunzwe n'abatari bakeya hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, umusirikare w'indobanure, umwe mu barinda umukuru w'igihugu amanywa ndetse nijoro. Ese kubera iki uyu Anne Kagame atigiye igisirikare hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda ahubwo akakigira mu mahanga? Reka nabyo tubirebeho gatoya mw'iki kiganiro naguteguriye, impamvu uyu muhungu wa nyakubahwa Paul Kagame atize igisirikare hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda akajya kukigira mu mahanga. Ibi ngibi rero biteza n'ikibazo gikomeye cyane. Ese ni ukubera iki abana b'abayobozi bakomeye hano ngaha mu Rwanda, yewe si no mu Rwanda gusa no mu bindi bihugu bya Afurika, ntabwo bajya bigira hano ngaha muri Afurika, ahubwo ba se cyangwa se ba nyina, imiryango yabo ikoresha uko bashoboye bakajya kwigira hanze, nimba koko babona ibyo bisirikare byo hanze ari byo bibahereza umwitozo ndetse n'amasomo ntagereranywa. Ntabwo tubizi rwose, ntabwo ari mu Rwanda gusa nk'uko uyu musore wacu Anne Kagame yavuye hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda akajya kwigira igisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishuri ritoza abasore b'ibwami Royal Academy Sandhurst. Uyu Anne Kagame nawe niryo yizemo, ishuri rwose rifite ibigwi byinshi cyane. Nimba ushaka ibigwi by'iryo shuri uno musore wa nyakubahwa perezida Paul Kagame yizemo, siga igitekerezo cyawe utubwire ngo urabikeneye, tuzabahereza ikiganiro cyose akantu ku kandi. Uyu musore rero wacu Anne Kagame ubu ngubu kuri uyu mwanya ni umusore ufite izina rihambaye n'igikundiro hano ngaha mu ngabo z'u Rwanda RDF. Ese ni ukubera iki
uyu musore wacu Brian Kagame akirangiza imyitozo ya gisirikare yahise ashyirwa mu basirikare b'indobanure barinda umukuru w'igihugu. Reka abe ari byo turebera hamwe mw'iki kiganiro cyacu tunagana ku musozo wacyo. Impamvu uyu musore wa Perezida Paul Kagame yashyizwe mu basirikare b'indobanure bamurinda. Impamvu rero uyu musirikare yashyizwe mu basirikare b'indobanure barinda umukuru w'igihugu, icya mbere ni uko rwose burya umubyeyi wese aba yizera umwana wiwe kandi ari ndashidikanywaho. Icyo ngicyo ni kimwe mu cyatumye uyu muhungu wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame ashyirwa mu basirikare b'indobanure bamurinda. Ibi ngibi na n'uyu mwanya nta n'umwe abishidikanyaho kubera yuko buri mubyeyi wese yizera umwana wiwe kandi akanaterwa ishema nawe. Avuga yuko rwose bifite ishingiro kuba yashyira umwana we mu mwanya w'ubuyobozi, akaba umwe mu bamurinda, mu bamuba hafi bya buri munsi. Ian Kagame ni umusirikare rwose k'uyu munsi ukunzwe n'abatari bakeya. Reka dusoreze ikiganiro cy'uyu munsi aha ngaha. Icyatumye uyu Ian Kagame ashyirwa hafi akaba icyegera cya se, ni uko buri umwe mubyeyi wese yizera umwana wiwe ngira wasobanukiwe. Uyu Ian Kagame ni umusirikare ndashidikanywaho mu buyobozi bw'u Rwanda, umusirikare ukorera urwamubyaye kandi akarukorera neza mu buryo bukwiye kandi budashidikanywaho. Ese koko wowe nimba uherereye warabashije kubona uyu musore Ian Kagame, umuziho iki? Nimba koko udasobanukiwe iby'uyu musore, nyuma y'iki kiganiro hari ibindi byinshi bigaragaza ubuzima bwiwe. Ibi ngibi kwari nko kubaha umwirondoro wiwe, ku muryango we, inkomoko yiwe, byinshi uzagenda ubisobanukirwa. Nyuma y'iki kiganiro hazaza ibindi biranga ubuzima bw'uyu musore kuva ari umwana kugeza aho ageze uyu munsi. Uracyari kuri Rwandan Future, ngusabe gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Ciao ciao, ukomeze ugire ibihe byiza n'umwaka mushya muhire wa 2025. Uyu mwaka ntabwo wageze ku nzozi zawe mwaka wa 2024 twasoje, ariko birashoboka yuko uyu twinjiyemo wa 2025 bitewe n'imikorere yawe wakora nawe ugashyika ku nzozi zawe. Ntakure utava, ntanakure utagera. Iki kintu uzajya uhora ukizera unakibuka umunsi ku wundi. Ciao ciao.